Akunga tare subalo tare subalo terus subagi aru ibada surai Gujarat ka surai Fatah ka masih tengah kita. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Allah yasirkallahu lazim. Surai Fatah habigi athadi mai pakpa joy tawba du khangni. Angak pamana hari surat asira surai Fatah haina Allah Taala na ihal han pada Fatah gi wahai de ge hodokpi daga hari ba surat asiba hodokpi aduga ani suba angak pati kai no hai matum hari ba Surai Fatah sida namsal laga Musalman singbu namsal laga sulah tauna kiba amadi Musalman singbu maithi re haina khani ko sakama adu bosai ge Allah Taala na madubu tongan Fatah mani haina maming thon bi inna fatahna laka fatahan mubina aseng makki oina aina nahaki da maktalaw na yam sing lambi han doklabani maramdi liyaghfira lakal ma taqaddama min zambika Allah Taala na nahaku kopi bapami nahaki mamang thakta haukiba gunasing amri tungdal lakadori gunasing adi Allah Taala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi mamang thakta soiba leiramaga su kopi rani haini elan tawthoe aduga tungda soiba insan miyoi bagi bashari taqazada awatpa ahu belak putar ka su Allah pakna soidana maki kopi rani si wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah Taala na pami Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam da mahak niyamat kuding mapung phana sinnaba amadi mahaku faidagi hena chumba lambida salhan ba masi Allah pa na pami wa yansurukallahu nasran aziza Allah Taala gi wadani Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumsoi shoidana makki mateng tawgani aduki matik yamna sawu mateng kana ama fawbuna nam thabanga maroidaba adunda nasra aziz mateng amalla pa na tawgi gani hay wallazi anzala sakinata fil qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim hariba Allah ba gadudi sakina adun chen sukun thara iba mu'min banda singi thamoida ku makatang ni kai da magdano hay matam da makku asaba du Allah ba ke hina wang na thadarak na bagi da magda walillahi junudus samawati wal ard asim makki wena zamin amadi asman da leiriba makhlukat khuding ma asi Allah pak ki di lanmi ngak tani si Allah pak ki lanmi ngak tani si wa kana Allahu aliman hakima Allah Taala di khwaidagi hina khangba amadi khwaidagi hena tauge haibata ngamba aduna mapu mukhta si haibdi Allah ki khusem punama asi Allah pak ki di lanmi ngak tani mahang nang tho tawrusu haibu matam de miyoi bana taw ngam da bathabuk mayam ma apik pallagi makhluk singna taw bagi ko no wari tai samna saigi harat Musa alayhi salam na traga dunia ki jati khuding na nam thabangam drab nam to Allah pak na ma ki pik khaba ka ngam da ki thabuk lawru gara ma bu maithi bu piki ma gi laskar sing maithi bu piki asumna saigi khana ka ba bu thugai bane na lakhu matam da miyoi bana ngak ngam drab matam da Allah ki apik pachekla khara khak thara aga madu ngak khi amadi madu thugai bala iba group sing Allah pak na maithi bigi asumna Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraish amadi Makkah Arab ki muyi sing Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam bukalaktraba mahamonda zulum sisum hanjalla aba matamda Allah pak na miyoy bana kandragadi leiriba jiba jantu khuding mapegi lanmingang tuni aigi nabi aina kangani haraga magi khusem singde khaidagi hena son ba mi na ne bal lag Nabi sallallahu alaihi wasallam kannabagi jariya ko handis surangda mi na lang thaksale aduga yum khununa marum thujalle aduga Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam makhungangi Quraysh na Arab na hat kanena tanar ko matamda Allah ki roi nabi adu Allah pak na miyoi basing de masina takning ba paradi karino hay matamda miyoi basing ki chal aniyam na sat patara kasu Allah pak ki khajik khak mahaki makhluk tagi pekhrawa makhluk thor ko matamda miyoi bagi chal ko ding maithi bi ngam mi hay bitni ta is adu ki posak gadini mafam masida Allah pak na palli basi walillahi junudus samawati wal ard
हाबदी अल्लाह गिनी जमीन अमदी आसमान दा लैरिबा पोलम खुदिमा असि महागिदी लानमी ngaktani hai ado Allah pakna iman wala singi thamudi iman hengat hanbagi maramdi karino liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallahi fawzan azima Allah taala na mu'min banda singbu jannat ta sanghan ba pami aduna ba haikol lekol adugi marakadul makoi nungaina laita han ba pami mafam maduda nahar sing selam gani Allah taala na makoi gi aran basing bu kok thok bi pami aseng bu makki wona mai pak pa si Allah pak ki manak ta bhangadul ba sabu mai pak pa duni wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati zalina billahi zanna sawi alaihim da'iratus saw aduga Allah pakna musyrik amadi munafiq singbu tongan azab sing Allah pakna makoi gi damukta thami madu hayang jahanam gi maida makoi bilang sallaga madu thikana oyan gani hai asumba para khara hari surai fatah se tambiri adu matunda Allah taala na mafam masida makhata da bayat amakhak panbiri ayat tarasul innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim asengba makki oina na hak monda bayat tawri basing adu asengba makkoina makkoina Allah taala da bayat tawri se habidi sahabai kiram sing Allah gi rasul khusho ya rasulullah aikhoi sumba thabuk asi amuk khana tawroi nahak ki sata aikhoi sumba thabuk asi tawgani madugi damak ta aikhoi thawai ka thukani sumaina mafam kayamuk ta Allah gi rasul dagi bayat tawkhi adu bayat sing asi phawbada dum leiri bayat si kari gum matamda sunnat oi kari gum matamda wajib oi kari gum matamda faras oi adu hailiba bayat khara sahabai kiram sing Allah gi rasul da tawkiba qur'an pak ta palli madugi manung dagi mafam sida surai fatah sida palli basi bayat hudaybiya madubu bayat rizwan haina sukawi bayat rizwan haina kawi gi maramdi Allah taala na makoi mi lising amaga jamrina Allah gi rasul da khus soga wada tawkibadu Allah gi rasul da natte Allah gi makutta soga tawkibani makoi punama adu Allah pa na kopi gani makoi punama jannat da thambi gani haina wada tawkibani adun hariba sahaba lising amaga jamri si masi badri sahaba ga bayt rizwan da yauri ba sahaba singa masina khwaidagi hena magun chawa sahaba singi manung sinthai adu karigum riwayat amal lagi rasul sallallahu alaihi wasallam dagi hadis ma tahawi bayt rizwan da yauri ba sahaba nadraga jange badar da yauri ba sahaba amna tahawi hairaba madugi mayuk ta kana gum sahaba amna su tahawi haibi taragdi atu ko hadis ti tharam gani hairaba bayt rizwan amadi jange badar da yauri ba sahaba singna tahawi hariba hadisi lawkhat kane maramdi makhoi jannat phangani soidana haibasi qur'an bakna sakhi pikhrabane adu makhoi na karam matamda kari be no tawkisi na ningsing be ya be kari no hay matamda sulahib hudaybiya da tawkhiyo bayat makhatang me hudaybiya haribasi mafam amagi mamingni Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam makka da gi madina da mayum gonga chakhrabagi matungda khana ka bagi tawaf toba sanna bagi da makta sahiyama sahi taret muksur hoga matungda hijrat tawki adi matungda sahi ma umrah tawsi haina sahabai kiram sing da hauna ga thore Allah gi rasul gi sata mi sing ma jami joina la adu da saigi makka yawm dai swai sida hudaybiya hariba mafam masida hingere ka mi da makta botha da lai ringa sida makka gi mi sing na kariyana haina ri hai matungda sunna muhammad tu mi mayam puraga sumana la he landa boina la he na thokare aduragi makhoi gi khusem saraga saigi thole e aduga makhoi na thingare mafam ani de makhoi buchu kulai ko thora ga thingare makhoi jangbi yaroi tawaf to yaroi Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam na mioi khara makhoi gi manak thai aduga hai ekhoi na khoi da lan thinga ba lak banate ekhoi buchu kulai su yaurokte ekhoi di Allah gi yumma si tawaf to lak pani su mana aduram hoi na har se handak ki chahi han ko matung ko na khanna biya ba khanna ga tawsi adu handak to hallaroi si sumaina saigi muktal lai thokre makhoi adu akon makanda ya sanana bagi damakta asaigi mioi kayamuk sindana kusin thorang ta wo matam da thok triba kon bada Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam hazrat umar khali umar nang chalo aduga makka gi sardar sin wa fam sin sin hangal wa hai matam da tu umar nahai ya rasulullah ha ki di ek ma mayam lei aduna usman si khambi usman di ma khandan ya ma saw wa fam da sulai aduga ma ga fam khudi makti izzat lei na tabi rakani makka gi kuresh na suman hai adu Allah gi rasul hazrat usman ko sallallahu maha puthara mutung da sagi makka da sangsal laga wa fam si khara khanna ringai gi tanja si hazrat usman si
Makkah lay Hingai Sida Hatusman, the Nobody's Haba Saraga, me and Kake and Tara Daviat. Urias. Me and Kaitara was in a Carino Hamadam, Pangbama Pamda, Tanja Yangaga, Alagi Rasul now to Lamjadi, Nakuna Lushala Musika. Alagi Makidagi, Madugi Pau to Supange. Alagi Rasul Sallam, Aduna Sagi, Alagi Rasul Sallam, Saba Karana, Adukimatic Jet as Senadun later, Aduga Sagi me and Kaitaki, Haribas Macoina Sulum later, Aduga me and Casey Puzzle. Sabaki Ramson Puzzle like a Moko puts a bit of the puzzle like a tame, and the Sagi Sum the Macada Supausi hung so many corner, Nabibu, Loisalo, so Hina Taki were missing the Macoina puzzle like a tame, had the Sipau. At the Som the Naharatus manga, Loin and Nagasaki were meet Taras, Macoina puzzle like a Som the Tangura. Other Ikan Hautana. Pawam la ikarina pawla ihamatamda Usman Silo Changre Usman Hatkre Haiba Pawama like Rasulda me Mantamame Adragi the Allah Rasulsi Sao Korean Duga Hariba Babul Hariba Bala to the Makara Pamaga Sabai Gram Siga Amunta Usman Gilaman Laura made the Mata Equi Tawaika Toka Haraga like Rasul put the bed to Kibane Haki the Mata Usman Gilaman Lona Nabagi the Mata Equi Loina Tawai Katokani I see the Kisuki when the Kalaga the Minata of Low Kibane Adragi the Siki Pausi as I Mokogi Kufar Makagi Kurias Nasu Ukara Kankre Yokara Adragi Urwana Mapam the Salagatame Kuriaski Alaman Sing Salaga Kodagi Kasam Aina Iraq Iran Dunyagi so opening Tosi Darwa the Mokogi Pam Sing the Sunray Adu Ngasida Muhammad ki darbar da phamiba sahaba singna Muhammad kulu na chana tawriba magi da makta thawai siba ki leba sunna ningthau amagi khuya da kana phoba tinte Muhammad ne sing taroga wudu isinga wudu taw matamda masagi dagi chenthra aga tarak isim du makoi lawsalli aduga masadu noisalli aduga mahangna sitor ko tin phoba makoi gi mafi maron du noisalli asunna aduki matik akida gi sat Muhammad tu siba Masagi Tawai Katho Muhammad Pukan di Haiba to Mingatani Mahak Lona Sabasingsi Aina Iraq the Iran the Dunya Gileva Yamasali Adrunasipo Purakri and Mahana Makubasan Piro Adrosagi Handak Sugo to Gumbakar Ubakambadi Allah Namakoi Tamoy the Ruba Pamaga Hapsan Greduna Makagi Kuresh Sinsi Akiba Masupau Adudagi Ho Nada Yasan Nabagi Port Namapore Adu Basengdi Asumena Tauroga Lagasun Sallallahu Alaihi Wasallam mi lising amaga chamni isidagi loina bayat lawki adu Allah Ta'ala makoina lawriba bayat adu Allah gi damakta thawai aigi thawai mang khragasu maduda khajik phobu ninghan batawroi hajal lawki bayat tu Allah bana adu ki matik pa me aduna Allah bana harisi makoina bayat lawriba du nabi innal ladzina yubayunaka ay nabi na hakina kutta makoina tawriba bayat adu inna ma yubayuna Allah makoina tawriba du Allah gi kutta bayat tawbani sidi yadullahi fawqa aydihim makoi punamaki makutta Allah Ta'ala gi khutni sidi haras asumna sagi Allah Ta'ala na madu gi bayat adu bayat te rizwan hana taw adi matungda akon badadi harata Usman si hatpo oramdre harata Usman makoi ni piri basi santa ni thami amana nangi khongrau si jingthau haiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gi manak yor khrabu matungdi khumit thum maga set basi phate khumit Tanggalu haibadagi Arab gi chatnabi ne khumit thum maga sor solak jingaga set basi adu gi harata Usman di loina mak thangat khre sabai kiram sing di han makoi gi araw khongrau sida maka khar thangat patara gi khara su thidana aduna sai sabai kiram sing da du betara ga su thangat khre magi khanda na harisi kuresh ki achaw sing sigi manak tan hak poi khuna pujan matam di kai aduna makoi gi phise sing gi juna sana na bunang khumi chi tha thaw hai da Usman harisi ai sulah taw drasu yai aduga nabi gi tarika se ko gi ma ta do ani su mana nahak gi daya ba pige betul lagi tawaf to bagi aduga Muhammad ka loina de bi sing gi daya ba piro adu nang tawaf to jo hai matam da Usman na hai khuda gi kasam ai Muhammad na khana ka ba gi tawaf to ma da ai ke jo gi tawaf to ai di amil gi dia ita amad Allah gi rasul ita se to ki mati wang ne yaw gi Usman radhiyallahu ta'ala adu hariba asida sulah ma tawna kya kon baga samma badu wari sulah tawna ki basida karam sulah tawna ki hay ma tawna sagi kana gum misakama
चहीदुमा मखोई उमरा तौहंदबा चहीदुमा उमरा तौहंदबा हनखिबा अदुगी अनीसुबना मक्का की मी अमा मदीनादा लाक्पा तारगदि मदुबु थादोरक्पा अदुगा मखोई मदीना की मी अमा मक्कादा लाक्पा तारगदि थादोरक्पा सुमना सागी यामना नम्मगा यामना हंथना दुमेना तौरगा करी सुलाह से तौनकी अदु अकोनबदा अमरगा तौनबा सुलाह सिदा अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरे से इनरो हादे साबाई किराम से दुकुमतिक साव है मरमदी अल्लाह की रसूल की ममांगदा वा अकन अमा फवा हाइदबा साबाई किराम से हाइरिबा बेद की सुलाह हुदैबिया की सुलाह तौरमदाई स्वाइसिदा दुकुमतिक साव है हाइदि मकोन हाइबु कुदिम यासल्लगा यामना नमसल्लगा सुलाह तौकीबसिदा अदर हजरत अली दे इहल्ले अली नहाने इयु सुलाह नमाज योन हाइने इबतंदा इहाल हानबदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम न हजरत अली न सेसी के हौबदि इबतंदा सरगी अमर ने एला इसी रहमान अमदि रहीम हारिबा मिंगथोल सी अखोई की मपु मिंगथोल नि मसी बोय खोना याब तारगदि येदम के सुलैत्रे अदुना सिगी पोसी कथलु बिस्मिकल्लाहुम्मा इयु हाय अदरसु साबाई किराम सिंची सावरे अदु रसूलुल्लाह के रसूल न फरे मकोन हारिबदु कथलो मोइन हारिबो हैसी अनीसुबदा हाजा मा कजा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरे अदरसु मक्का अमर नहरेसी रसूलुल्लाह से कथलु रसूलुल्लाह या बतारगदि मा से अल्लाह के रसूल नि हाइबो से कोनी या बतारगदि के नबी के सवाल है अदुना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हाइने इवा हरत अली ने साउन अमर ने साउन लगदुगा कलम लथोरा या रसूलुल्लाह इ मसीम दि कपुंगा मोयन हाय अल्लाह के रसूल कन्ना है अली नंग कथलो अदुगा अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इवा हाय मतम दे ईद्रे साबाई किराम सिंगसु हरत अली मको अली भा रसूलुल्लाह कपु यारो है से अदरगी अल्लाह के रसूल से इबे पापा हाइतो मिसा अम खक्तंग नि अदु इबे तारगसु अल्लाह के रसूल हाइबदि कनागुंबा अमदगी तमदि हाइबनि अदुगी इबे पापदि हाइये अल्लाह के रसूल की मसामक हाजा मा कजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अमन माल अमर नहारगा सागी अल्लाह के रसूल की मसामक हाइब सुलाह नमा ई की अदुमन इनेबगी मतुंगदा नुमिन असि अदुई मतुंगदा माय मागी इहराम से लौथोकनरो हाइब मतम साबा मा फुबा लौथोकनकी हाइबदि हान अल्लाह के रसूलना या थंगबी मतमदा अदुकी मतिक थुन लेबाकता हल्लमदना तुंगी लंबदु नुमितुददि अदुकी मतिक सावना खियब साबाई किराम से अदुबा अकोनबदा अल्लाह के रसूलना अमा फबा हाइबि यारक्तबसिदगी अल्लाह के रसूलना इहराम हांगदोगा सागी लु गोथोहनबा हौबदगी अल्लाह के रसूल की मतौ तमगा लोइनम गोथोहनगरे अदुमैना तवरगा साबाई किराम सिंग अदु नुमित अदुदगी अदुमैना तवरगा मफम अदुदगी तवा खना कबागी तवाब तौदबिदा हलकी अदुना मफम अदुदा अल्लाह के रसूलना इकाइबा खरा सुनांगी नांगी बगी मरमना अल्लाह के रसूल उमरा तौबा सत्रिंगागी ममांगदा मंगमली अदुगी मतुंगना उमरा से लाखिबो करिना मंगली है मतंदा सोमदगी हिजरत तौरगा लाखपसिदा अइसी खना कबादा तवाफ तवी हाइना उरुई अदुगा खना कबागी सोसिसु अइगी इखुत्ता लाई हाइना उरुई सुमैना सागी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साबाई किराम सिंह लीबने अदुदा सागी साबाई किराम सिंह अल्लाह के रसूल की मंगदी अमा फाव सोइदबनिना वही ओइबनिना सोइदनमकी अखोई तवाफ तौरनी अमे सोइदनमकी मफमदुदा अखोई लुपुरनी खना कबागी सोसो अखोना फंगनी ना खल्लुबने अदुगी मंगसिगी मतुंगिना खरा खरा पामिन तौजी सुम थोकिबदगी असागी कुफार मक्का सिंगनसु सागी नबीगी मंगदी लाले माना मंगी मंगसु चुमद्रे लाले हाना चिममसु सुमैना हारगा सागी मखल कयागी अल्लाह के रसूल की थमुल सोकदब वफम सिंह हाइनरमने अदुगी वफम सिंह अदुबु कुरान पाकना मफम असिदा आयात कुनगा निपान सुरुदा सेंगदोरए लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ असेंग मक्की ओइना रसूलना मंखिबा मंगददि अचुंबनी मदुगी साखी अल्लाह ना पीरिबनी हक त मंखिबनी लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा अल्लाहु आमीनीन तसेंग नमक इकुई कुइदना मस्जिद हराम दा आमनु शांति की साथ पुनमुक चंगनी मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तखाफुन नखोई मफम मदुदा हलक तौरनी नसम नरुकु कुरगनी फअलिमा मा लम तअलमु फजअल मिन दूनि ज़ालिका फतहन करीबा नबी न खंगी न कोई न खंगव पोतम मयाम मा असेंग मक्तुनी कुई कुइदना नखोई असोब जोरमा फतह हमल्ला पा नबी अदुबु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना असाई मखोइना हायरको वफम खुदिमक या सल्लखिबदु तंजादुदा मंगदी मंगखिबनि तबुतबु सिगी थासिदा सिगी चहीसिदा ओइगदबनि हाइनदि
mangak panate wari du liru bune adu basagi matam adu khajitang wali badagi asagi Allah pa na ikui dre haina haira ka makam masida khush kabiri pire e adu ga hairi balla gi rasul sallallahu alaihi wasallam na mangki mangadu achum bani haibe gi mahar qur'an pak talla pa na yebi adu matung da madu gi potu sulai Hudaybiyah dagi hallabagi chahi ahum gi matung da sabai kiram sing hojik ni lising amang jamri lakpani Makkah fata tawbani hana lakpa matamda mi lising tarap bala adu Makkah fata tawre aduga Makkah gi so lagi rasul makut sinare aduga sagi mafam anda sabai kiram sing pulap tawaf taw khidana taw adugi potu ne ba sagi mafam sing pudi basi adugu asagi hari umrah gi tanja adu de yamna thuna yangna mafam adu chatu da sabai kiram sing ne khan gi bana Allah gi rasul na hari basi handak ki khong chat si de oi gedori buni haina khanna ki bana adu Allah taala na madu gu mafam adu sengdor aga fatah azim gi khush khabari ma Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam da bi ki hari bo mafam adu mak hari ba fatai Makkah asira Allah taala na madu khush khabari sabai kiram sing de sinaki adu ga mafam asida sabai kiram sing amdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi hazabun harata Muhammadur Rasulullah Muhammad asiyasem maki wena Allah gi rasulni wallazina ma'ahu mahak loina ribasing adu ashidda walal kufar kafir singi mathakta akan mamiyeng thami ruhma ubainahum makhoi gi mathakta yam aduki matik thot nei naunai tarahum ruk'an sujadai nakoina uba phangani makhoi na ruku tawbagi nisana sajda tawbagi nisana yabtaguna fazlan minallahi wa rizwana Allah taala na yamina na bagi damak simahum fi wujuhihim min asri sujud makhoi gi maithong da sajda tawbagi nisana si uba phangani subhana riwayat lai khulafai rasidin hai bitare Hazrat Abu Bakar Hazrat Umar Hazrat Ali Hazrat Usman si Taurat da injin da makhoi gi nisana si yawrakhre yahan tak karai phau badanu hai matam de riwayat sing phangba Hazrat Nuh alaihi salam na Adam mesani hari bini Hazrat Nuh alaihi salam si maha ki hi yasi sahab matam da asai auzubi da unuk na samandar mayai de gi phore ibu usi sigi sina sahab hai adu si sahab ko na ne hai adu ki una ne ba sai hi si mathol ahum sari adu ubak mari si Hazrat Nuh alaihi salam na karai de gi karam bu ga hap kani karam ai tawra ga hap kani haina Allah pak ta matam da Allah pak ki me kai de maha on da khangal lei basi aroi beda sunna ba ai gasan ba nabi ma lakadri maha ki mamin Muhammad ka ugani ma ga loina ba maru mari lei gani maru mari mamin ki da hapu nang isi akai atoi nong lei nong sitagi hingani hai haining beda sagi hari ba sabai ki ram sing si Allah taala na mamang thak tagi makhoi ki mamin si hida ko na sijinna khabne adu Quran pak dasu hadis dasu makhoi matang da aduki matik magun lai adu kana gumba makhoi janna soidana maki phangani haibasi Quran pak na sakine adu ngasi Islam de fikka thoge bisi halahan bada Hazrat Umar gi khilaf da miyo kar thoki ani sunda Hazrat Ali gi khilaf da miyo kar thoki asunna sagi sahabai kiram sing ki mayok da asagi fikka thokpa hawe si gumrah ki asauba potna makhtang Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam na habirami ai gi tungda miyoi ani gi nakoi tung ilau amana Abu Bakar amandi Umar hai masi adu ki mati toina yamna tattana lagi rasul sallallahu alaihi wasallam na habirami ai gi tungda kana gum misak amana nabi koi betara gati Umar koi rakadabani yasunna ko baharami adu hariba sabai kiram sing si Quran pak na sakha loina mak jannati ayam bagi chang loina mak jannati ne haibisi asai gi Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam ko loina ho ba iman gi sat Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam ga mulakat ho ko din mak si jannati ne hai bisi Quran natra ga hadis ne no sakhi ne adul makhoi patna ngang ba insan miyoi bani makhoi da gi soi khilan ki ba khar khachik yaw da budi natte yawi bane adu bu makhoi gi asoi ba aran ba putho ga hai ba phatte Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam na su thingi amdi Quran gi isharatan su hai ba sahabai kiram sing gi matang da phatta ngang ba si Quran pa na su thingi aduna sagi si masi Allah na pam da firqa magi tarika ni sahabai kiram singi phatta bangang masi ngasi di sigi firqa se hanadi manung hanjallaga leira ngasi di amakka wang na su tholai adu ngasi eko gi Hindustan gi sata si da su haibe firqa si yosal lakhrabani aduna ikoi senaga da bani lai su
इस्लाम की मतंग हाइदी दीन की मनुंग सिदा इबा लाइक लाइसुदा मसी कनाना इरिबनो करम बेमियोइसिन इरिबनो हाइबसि मुन्ना येंगदबे नत्तब तारगदि अहांगोंदा मदुगी हिरम मदुदा अइना मुन्ना नैना हौदबिदा इहाल हानदा अइगी दिमागता मखोगी इतिहास तु संगी तारगदि मथंग अमा अइना मुथत्प मतंदा मचुदु खमथेंग मुथत्प नमरोय खरा बखरा अदुन इहाल हानबदा अचुंबा कुरान अमदि हदीस की वाफमसिंग करिनो हाइबसि कुरान अमदि हदीस की मसक मुन्ना खंगिबसिंगी मनाक्ता हाना नैना हुबा अदुगी मतुंगदा दीन की मनुंगदा इरेइबा लाइक असि अइबा मि कनानो करम बिसकनो हाइबसि मुन्ना येंगगा दीन की मबल लाइक पासे इंशाअल्लाह अल्लाह नै कोइदा मसिगी तौफीक पिना बिसनु अमदि मखा ताबदा मफम सिदा साबाई किराम सिंगी ख्वाइदगी अल्लाह पाकना पाम्बा नियमदि करिनो हाइ मतंदा मखोई मसेन अदुगी मतिक नुंसिनै अदुगा अतोपदा मखोई मियेंसि अकनब थामेबा अदुना अल्लाह तबारक तालाना मखोइना सखी माइगे खुदिमक्ता कना अमा फावना मखोइबु माइथिबा पिबा ngamkide मखोइगी मरक्ता कना अमा फावबु यान सल्लगा चंगक ngamkide अदु ngasi ngasi gi जुगसिददि लाइब थिबि करिनो हाइ मतंदा अइखोइ मसेन ईमानदार मसेंग तुहतनै अदुगा अइखोइना अतोप गैर सिंगी तोंगोन द चंगे पुंसीदे मखोइगी बोंदी ओरगा लै अदुगा अइखोइ दीनदार ईमानदार सिंग अइखोइगी मसेंदना तुहतनै सिगी ओनबसिना अइखोइदा माइथिबा कयाम लाइ अदु इंशाअल्लाह अइखोइदा अल्लाह तबारक ताला नै अइखोइबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमदि मागे सहाबाई किराम सिंग को लीरगा अइखोइगी पुंसीदा अल्लाह पाकना कामयाब होइसे यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील हाइबदी सहाबाई किराम सिंग सिगी सजदा की निशानासी मसी याव की बसी तौरात ते इंजील दजु अइना हाफ खरबनी यावहन खरबनी सिने हारिस अदु अल्लाह तबारक ताला ना हारिबा सहाबाई किराम सिंग अदुगी सदकाई तफेल दगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदकाई तफेल दगी कोई गुनाह पुन मुक्सु को पिसनु अमदी मखोई की तुमिन बंगम बिगल लान तो पिने बोइस